Siyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Siyanibukela esontweni lethu lelikhulu iCathedral yaseSwatini edolobheni elikhulu laseBhabhane, i-All Saints. Sibonga-ke babedini usiniketele ithuba abathandekayo ukuthi singanetela le nkonzo itawufinyelela nasemakhaya kulabo labasengakhona ukuphumelela la enkonzweni, nalabo mhlawumbe lekhaza ukuthi bakhashane kakhulu ngokuthi bangakhona ukusibamba isikhathi sayo inkonzo. Siyethemba nabazalwane ngokuthi niyayithokotela nijabulele le nkonzo yesidlo siqhubeka nayo namuhla. Kwelisonto labathandekayo leshumi nemfica emva kwaPentecost liphinde libe isonto le-27 eminyakeni tithathu kuyo inyanga yePhala. Tifundo tethu-ke namuhla titholakala ekhasini le-63 ku-lectionary esencwadzini yetinkonzo atholakala ekhasini le-280. Tifundo tethu-ke timeka luhlobo. Isifundo sekuqala sitholakala kuJobe uJobe isahluko sekuqala, ivesi lekuqala bese siya esahlukaneni sesibili, sifunda ivesi lekuqala kuya evesini lelishumi. Ikubo nalamuhla likubo le-26. Sifundo sesibili siphuma kukaHebheru isahluko sekuqala, sifunda isahlukwana sekuqala kuya kusesine, bese siya kuso isahluko sesibili, sifunda isahlukaneni sesihlanu siyogcina kwisahlukaneni selishumi nambili. Livangeli libathandekayo linanziswa nguMarko longcwele isahluko selishumi, siqala esahlukaneni sesibili siyogcina esahlukaneni selishumi nesithupha, bese inkonzo leyandlulela livangeli ingoma leyandlulela livangeli ingoma yeshumi nakune, ingoma yeluthando. Siyabonga abathandekayo inkonzo yethu lesinayo namhlanje. Unami-ke abathandekayo umfundisi Siguda kanye na-Canon wethu Thandekile Zulu nabe-Cyprian Dlamini, sibe nadzadzewethu Jackie Nagana lokungena-ke adawusisita asicophela le nkonzo abathandekayo. Nangabe umuntu omile sekumele uweyise Jesu Kristu nolomile uyele inhlawulo yentolo tethu. Asivume intolo tethu siqinisele ngabe uqinisekile ukuthi nemithetho yakhe yobubi siphile ngokuthanda nangokuthula nangomongo. Baba wethu losezulwini, siyakuthoba siyavuma ukuthi sonile kuwe ulicala lethu, sonile ngekucabanga nangokukhuluma nangokwenda nangakwendile kufanele sikwende. Ngenxa yenkothana yakho uKristu Nkosi yethu, senzelele konke lesekwenzile, sese sisibone ngakho lokusha kude igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu Somandla lotsethelela bonke abaphendula ngeqiniso, akasikawukeli asithethelele izono zethu, asikhulule kuzo, asimise asiqinise kumele konke, asigcine empilweni lomnini nanini, ngaye Jesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Sithandaze umthandazo wanamuhla, singawuthola-ke ngekhathi kumonke amafiyoshithi ethu. Sithandaze kanye kanye sithi kuthathu lokungcwele usiphopose uthando, zilapho esithandweni labo labanikele nalabanye, uye ugcine emthandweni labo labakhetha labanye, kude bonke bathuthuke nokuvikelwa nguwe, ngobe uphila ukuse uNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Singawuhlala phasi sithole isifundo sekuqala.
egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Siqhubeka siyababusela bebathandekayo egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namhlanje njengoba sathi isondele leshumi nemfica emva kwaPentecost 15 eminyakeni yempala eminyakeni ka-2021. Sihloko bebazalwane esikhulumela kwaso sihloko lesithi uthandwa noma sisematimeni, uthandwa noma sedlula enkingeni, uthandwa noma sisematimeni, noma lomnye angathi uthandwa noma ngabe sesedlula ematimeni. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane besiphenana ithuba lokuthi singahlanganyela ndawonye sithokoza sipheze futhi sihlathie sibuke ivilaphi. Sisesikhathini sekukhola lapho sekukhula bazalwane njengoba sibona ijiva yethu lembatho lethu indlela ihlaka solo silapho uNkulunkulu asikuthanda khona asidududela khona ngetindlela takhe letatiwa nguye ukuthi siphakame sisukume ukuthi sibe bantfu labakhulako enkosini, sibe bantfu ngoba uNkulunkulu bathandekayo ufuna ukuthi nasikuye sibe bantfu labaguqulwako nesimo sifanane size sifananiswe naKristu. Kungako nje evikini eliphelile sikhulume indzaba yokuthi sibitiwe ukuthi sibe luswayi letawuvaka umhlaba levangelile ukuthi ngoba kunathi kube khona umehluko lokhona kulo mhlaba lesikiko kuletindzawo lesiphila kito nako konke la sikhona khona bazalwane, ngoba sikhona thine sikhonela ukuthi silethe inthando yaNkulunkulu, silethe lwakhe ngaNkulunkulu, silethe umbuso waNkulunkulu emkhathini wabantu labakhona lapha emhlabeni. Sisaqhubeka-ke bazalwane siyathi ukuthi siqhubeka nayo futhi umgobo wethu wekunakekela imvelo njengoba nesiphiwe sanikwa imvelo lenhle nalenkulu nakangaka uNkulunkulu bazalwane kusola usinikile ukuthi siyinakekele. Kungako silibanga sithola lesi sikhathi lamasonto lawa ukuthi siqhubeke ngakiwo siphemetele ubukhulu baNkulunkulu ekuthenini akwati ukuthi asiside ngokuthi sikhule sibantwana bakhe. Sibitwe bazalwane ukuthi kukhuleni kwethu sikhule size sifanane naKristu. Siphinde futhi sikhule ekuthenini siyinakekele le ndalo lesibekwe yona ngokuthi isiside ngokuthi isisisi sakhe isiphilise. uNkulunkulu wasidalela yona ukuthi nayo sikwade ukuphila. Ngakho sikufanele silibanga sisithathe isikhathi sekubuka ukuthi yini lesingayendi kahle yenda ukuthi indalo yaNkulunkulu mhlawumbe ihlubeteke njengoba Jesu bantu labathunyiwe ukuthi bayinakekele. Sisaqhubeka-ke bathandekayo nendzaba yokukhula. Namuhla sibona uNkulunkulu ukhuluma nathi ngendzaba yemthando emva kwasesishilo ukuthi levili eliphelile abekhuluma uNkulunkulu ngathi akhuluma ngako ukuthi sibe litswayi. Namuhla ukuthi njengoba sesilitswayi kufanele sathi ukuthi siba litswayi kanjani. Lokhu sikhona kukwenta ngokuthi bathandekayo sibe bantfu beluthando. Siyathi bathandekayo ukuthi kulo mhlaba lesiphila kiwo diningi tinkinga letifika kweletivelako letibangela ukuthi mhlawumbe singakhoni ngokuthi sisele inkonzo yekuthanda uNkulunkulu lasithume yona, noma kusele ngokuthi sisesele inkonzo yekuthanda sive kwangathi uNkulunkulu akekho, sive kwangathi uNkulunkulu akanendzaba, sive kwangathi uNkulunkulu ukhohliwe ngathi, kanti akusiko kanjalo bathandekayo. Kufanele sathi ukuthi njengabantu abaphiwe sibabe liswayi emhlabeni, kufanele ukuthi into lesikhuthatako, into lesihambisa empili kube ngiko ukuthi siyathanza nokuthi sithanziwe uNkulunkulu lomkhulu longetulu kwabo. Siyathi bazalwane ukuthi uma ngabe emhlabeni lothando belungema luqine luphakame ngendlela uNkulunkulu ladale ukuthi libe ngalo, singabona umehluko endleleni lesiphilisana ngayo, singawubona umehluko endleleni lesiphathana ngayo, singawubona umehluko endleleni lesikhulumisana ngayo, ngoba singawukwati ukuthi lo muntu lo nalo
umfanekiso wasephakathi. Bathandekayo, wena sithola izifundo zethu namuhla sithola isifundo saJobe lapho uJobe avele khona kumkakhe amtshela ukuthi hayi umsawethu kaNkulunkulu ufe wendlule kuphele ngoba sekubona kwakathi uyahlupheka kakhulu. uNkulunkulu uyasikhuthaza bazalwane ukuthi njengoba simbona kaJobe ukuthi wamamela wabambisisa nanathi kufanele ukuthi sibambe sibambelele sibambisise kulo lothando uNkulunkulu lasithathe ngalo, siqhubeke bathandekayo sigijime ngalo, sisibuze ukuthi sike ukhona kuyifeza injongo yaNkulunkulu nebantu bakhe labakhona la emhlabeni. Siyabona ke Jobe bathandekayo ukuthi asasesenkingeni, abantu bamhlubuka bamtshela ukuthi akethuke uNkulunkulu bese sekuyenza sekuyaphela. Kodwa siyabonga uNkulunkulu ukuthi Jobe wabhekela wathi uyamemedela insini yabantu uhleli wabuyaphila futhi usetawuvuma naphakathi. Siyabona ukaJobe lana ambiyala amatisa ukuthi hayi khona ngathi kufanele bantu ukuthi sala umala uNkulunkulu wakho uphike umane ufeke kade. Kodwa Jobe ngoba bekade amandla kaNkulunkulu awabukile, yakhona ukuthi cha awusiwo lokho yakhona ukuthi ahlale aqhubeke amthande ambuke amthembe uNkulunkulu abambelele kuye, ukuthi bazalwane nathi sibikiwe ukuthi sibe naloko kubambelela lesibonayo uJobe ukuthi noma ngabe uNkulunkulu kangakanani, noma ngabe siphishwa kangakanani, noma ngabe sithelelwa kangakanani, asingavumi ukuthi konke lento dimpolethu bazalwane sikhiphe emthandweni nasemandleni kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu siyazi bazalwane ukuthi ufuna kwakha ubudlelwane nabantu bakhe, ufuna kwakha ubudlelwane nabazalwane, ufuna kwakha ubudlelwane nomhlaba wonke, kude ukuthi kude ukhona ukuthi uphikisane bathandekayo. Ngakho-ke siyafunza enzabeni yaJobe wokuthi noma ngabe sekukhulu kangakanani, kodwa nje asiqhubeke simthathe uNkulunkulu, siqhubeke sibathathe bazalwane, noma ngabe sesiva phakathi kude losinakekelayo noma kude lonenzaba nathi, kodwa thina nasihleli uNkulunkulu, sihleli nemthando, sitawukhona bazalwane ukuthi siphumelele. Nasibuka-ke ihubo laDavide bathandekayo, umuntu mhlawumbe nakalibuka nalithi ishapulati kancane angacabanga ukuthi leli hubo leli libhalwe nguJobe akhala nganaso isimo lalendlekiso. Ngathi cha, leli lihubo libhalwe nguDavide nanaye ubona kumkhulu nemadima lokukhona empilweni. Uyaveda ke Davide ngokuthi asimethembeni uNkulunkulu ngoba sithi sihlala sikanjalo sifuna ukuyosibulala. Ngakho-ke lithi asithembeni uNkulunkulu, simvumele uNkulunkulu nakufanele ukuthi asivivine kuze sisito okwakha sakheke bathandekayo sibe ngokungcono kunaloku lesingiko namuhla. Uthi le uNkulunkulu asakhuluma naDavide kumqoka ngokuthi sihlolisiswe kude ukuthi kutobonakala ukuthi nembala sisefanele yini, sisamthanza yini uNkulunkulu, sisamfanele yini lothando lwaNkulunkulu, noma sesilahlekile sakhwesha sasuka kusiphakathi. Kufanele sithi kude bazalwane ukuthi nakuNkulunkulu kumadima siyakhuleka yini ekhombisa uthando uNkulunkulu, noma nasekuNkulunkulu kumadima sibe sesilingisa ukaJobe sifune kubethuka uNkulunkulu ukuthi hayi uNkulunkulu wena ukalungi uNkulunkulu kunjani, kodwa siyeva ukuthi uJobe wahlala bazalwane wamethemba uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu wahlala kuye noma sekuthethwe konke labekanako, kodwa wahlala kuye ngoba adi ukuthi la emhlabeni siyathenga ukuthi sithathane, ethi sikwadi ukuthi siqhubeke, siyathenga ukuthi simthathe uNkulunkulu ukuthi sikwadi ukuthi siqhubeke. Nasifika bazalwane isifundo sesibili lesiphuma encwadini yamaHebheru, siyatshelwa ukuthi uNkulunkulu usithathile ungabo athumele indodana yakhe ukuthi iye emhlabeni ngoba afuna ukuthi lo thando lufinyelele kithi. Uyithanzile ke indodana wayiletha emhlabeni, yendlula nje ekutheni ibe indodana lelethiwe, 7 Samuel 7 verse 7 to 8. 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 7 Samuel 7 verse
yaba indvodzana leya singayifika emhlabeni yafika indawo mehluko isonzela luthando lwaNkulunkulu ikhombisa luthando lwaNkulunkulu kubantu baNkulunkulu waseka sabadindlalifa kanye naye embusweni waphakathi kwaNkulunkulu usethembisile ke bazalwane uNkulunkulu njengoba nje sathi ukuthi usethembisile empilweni yaphakathi kanjalo futhi okuqhubekile uNkulunkulu wasethembisa ngokuthi angeke angeke asishiye. Lokhu siyakubona bazalwane ngayo le ndvodzana lathethe uNkulunkulu ukuthi beniyo yodwa kodwa wenta wayiletha emhlabeni kude kokuthi Nkosi ikwadi kokuthi isibuyise naye uNkulunkulu isifundzise nendlela yokuthi kufanele ukuthi siphile kanjani sihambe kanjani sisesenomhlaba. uNkulunkulu wabiyekela Jesu Kristu wangena emhlungwini nasemhlungwini hayi ngoba mhlawumbe uNkulunkulu abengamthathi kodwa alifuna ukuthi akheke. Haleluya bathandekayo. Siyabona ke bathandekayo nalana nasesendlula singena esifundo saJakobe ukuthi uNkulunkulu uveta ukuthi ukuhlupheka kwethu sitawubona ukuthi sendlule kiko sithole amandla sithole nesiqiniseko sethando lwaNkulunkulu. Lolu thando lwaNkulunkulu lutawukwenza kithi ngoba thina bazalwane sibusisekile ukuthi asisafani naJobe bekwathi yena nakahlangabezana nePhatima wathi khanza ahleli yedwa bonke abantu bamhlangile. Thina sesinayo umoya lomgcwele loyawubona bathandekayo ukuthi asifundzise asikhuthaze asiqinise asiphakamise ukuthi cha kungapheli emandla bazalwane qhubekani nishone empini sesendlulane empini. NaJesu siyabona bazalwane nasifundzani ivangeli lanamuhla lalapho nanayo ubebekela thando siqale sibona Jesu nakuthiwa uveta indzaba kaJesu la ngokuthi labantu bathi bafundzi bakithi ubani uyawulahla ngicala ngokuthi ulahlele umuntu uthi beJesu cha asikusebenti indzaba yokuthi nathi balahlane nasebahlanganisiwe bahlanganiswa uNkulunkulu kumelele ukuthi babe kanye kanye kuyawuze kuphumule lokuphumulako aphumule ukuthi lokunye akasekho emhlabeni nakasekhona emhlabeni siyathi ukuthi kufanele bahlale bakanye kanye. Lokusho ukuthi inkinga lesibhekana nakho kufanele sithole isisombululo nato kungevani lokufikako sikwadi ukuthi bazalwane sibuyisane sithandzane sitholelane sivane. Kuyedlula Jesu lapho uvela indzaba yabantwana sitshela ukuthi bafundzi bathi nawathi nakuyenda ukuthi abantwana babajikisa jika kushana kodwa Jesu siyatshela ukuthi wathi ayekele abantwana bedeliwe ngoba umbuso wezulu balabajinawo ngoba usiyathi bazalwane ukuthi bantwana ababahambi emacubu bantwana bantwana nathekisane nakusasa konke kuhamba kahle. uNkulunkulu bekuthi ufuna lokho bazalwane ukuthi nangabe sinalo uthando naye sithathana naye nasimemukela lothando lwakhe kufanele ukuthi bazalwane sifanane nebantwana kude sitawukhona ukuthi sibe noluswayi lwasemhlabeni lutawukhona ukuthi luvange ukuthi umhlaba uthitheke umhlaba uguquke umhlaba usondzele uNkulunkulu kude umhlaba umthathe uNkulunkulu ulikhonze uthando lokufanele ube nalo mangabe uhleli noma uhamba naNkulunkulu. Ukwadi ukuthi ulingise Jobe uthi noma ngabe sekuhambe konke sekusele ngedwa kodwa Nkosi ngiyathi ukuthi wena uyawuba nami kuze kube sekugcineni uyawuhola. Siyakhuleka bazalwane ukuthi uNkulunkulu bekangasika ukuthi sikwadi naloko kude sitewukhona ukuthi siphile ejuba sitewukhona ukuthi bazalwane sihlale kuye siphile ngaye sikwadi ukufikelela bazalwane etintweni letiningi uNkulunkulu lasiphe emandla ukuthi singakhona ukufinyelela khona. Kwangathi besingathatha uthando uNkulunkulu lasithathe ngalo nanathi sithandzane ngalo nanaye futhi simthandze ngalo sivume ukuthi asisebenzise uNkulunkulu etintweni letikhona emhlabeni letidzinga ukuthi sisetshenziswe sibe khona sikwende umehluko bazalwane emhlabeni wonke jikelele. Siyabonga ke uNkulunkulu ukuthi noma ngabe simo sinjani esibhekene naso noma ngabe uNkulunkulu noma ngabe kunjani kodwa uNkulunkulu uyasiphinda bazalwane usiphindelako ukuthi
sithatha uthando lukaNkulunkulu phakathi kokuhlala kithi, uthando lukaNkulunkulu phakathi belingasisika kuwo konke bazalwane esikwetayo, siqhubeke sithuthukele uthando lwakhe siphakathi. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lenkosi uNkulunkulu yesele uthando ngalo ngcwele asadini ukuthi sithanziwe, sathandwa kakhulu bazalwane, ngakho kufanele ukuthi nathi sithathe. Amen. Nkosi Nkulunkulu, sidabuke ngokukholwa, sisinde ngamoya wakho, semukele umbuso wakho ngokuphenduka lokunetithoba njengebantwana, kude singene entokotweni nekuthethelela kwakho lokunguKristu Jesu. Nkosi ngomusa wakho, Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, thela moya wakho ongcwele empilweni, kude sitewunaka kangconywana izwi lakho, khona singade ulahleka kulo, sishiywe isiziso lelisivetela yona ngaKristu. Nkosi ngomusa wakho, Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, ngekubuka uthando lwakho lwaphakathi, uhlanganisa indvodza nemfati ukuthi bangasabi kabili, kepha babe nyama yinye. Usisa labathembisene, labacedza kushada, nalabo lese baneminyaka eminingi bashadile ngothando lwakho lolungetiwe, kude kuthi bonke bahlale ndzawonye, bamunye ngokuthola impilo zabo lonke emhlabeni. Nkosi ngomusa wakho, Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, lekelela bonke batali labaletha bantfwana babo emanini embhabhatiso longcwele uKristu kokuthi baphindze babalethe ngokwethembeka enkozweni yakhe ephakeme, kude aqhubeke abathathe etandleni takhe ababusise ngelivi lakhe. Nkosi ngomusa wakho, Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, sisite njalo lapho singaboni khona lonke ifa kulelive, lihlaliswe ngaphansi kwemandla kaJesu Kristu, siphe emehlo ekukholwa, kude simbone aqhelisiwe ngentimulo nekuhlonishwa esandleni sakho sangesibili, bese siyakholwa ukuthi konke kuyawulawulwa ngumuntu. Nkosi ngomusa wakho, Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, sidudude ulethe ukuphiliswa kubo bonke labakhathatekile emoyeni, emphefumulweni nasemtimbeni. Wena sisekelo sensinziso yabo sapheleliswa ngekuhlupheka, kude ekulingeni kwabo babeke ithemba lakho kubo, bemukele nokuphiliswa kwabo ngemivimbo yabo. Nkosi ngomusa wakho, Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, alelive lethu uthula lokwenza ucondza konke, siphe ukuthi sikhone kwenza ngokuhlukana kwethu, sihloniphane, sithathe konke lokungiko, sithathe inqumo letingito letisita kutfutfukisa impilo kubo bonke, siside ukuthi sinakekele ingcebo losiphe yona, kude ukuthi sabelane sonke siphile. Nkosi ngomusa wakho, Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, fundisa bonke eqinisweni lokuthi labadla banathe umtimba nengati yaKristu namuhla, yena ubende lithemba lithambo lemathambo akhe nenyama yenyama yakhe, kude bangangabati, kepha bakholwe ukuthi utawubabambisisa kude kube sekugcineni. Nkosi ngomusa wakho, Yiva ukuthandaza kwethu. ngekwati ukuthi uyasiva Nkosi nasithandaza, siletha embiko tandla takho lena mithandazo, siletha konke lesibathandazelako kuwe Nkosi, sithemba umusa wakho ngaye Jesu Kristu Nkosi wethu. Amen. Kanye kanye sikhuleka sithi, Babe bekatemandla, sitinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu, kube sibe ngumhlatshelo lophilako, sithumele eveni ngemandla moya wakho longcwele, sihambe sisekelele udumo nebukhosi bakho.
bese lo wasithandza wasenta samukeleka nalothandzekako kuye. uNkulunkulu indvodzana lo wasithandza wasikhulula etonweni tetfu ngengati yakhe. uNkulunkulu moya loyingcwele lothela kabanti luthando lwaNkulunkulu etinhlitiyweni tetfu. uNkulunkulu munye weliciniso akube luthando lonke nenkhathikulo yonke ngetikhatsi tonke naphakatsi. Bese sithulapha uNkulunkulu lokwengcacodza konke kuyatigcina tinhlitiyo tetfu nemicabango yetfu. Simati simtsandze uNkulunkulu kanye naye indvodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yetfu. Nesibusiso saNkulunkulu Somandla uYise nendvodzana namoya oyingcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane sesifike kuwo ngaphethelwa yinkonzo yethu. Sibonga kakhulu ukubukela, sibonga kakhulu nabo bonke nabathethe isikhathi sabo ngokuthi basendele lena nkonzo kwangathi ngokubusisa bonke bathandekayo. Siqhubeke sihlale kuye, siqhubeke sibale uthando, simthandze yena siphinde sithandzane njengoba asifikile ngokuthi sithande. Hambani-ke ngekuthula nangeluthando niyosebentela inkosi egameni laKristu. Amen. Come, Nando Miso. I want you to welcome Nando Miso to come.